škole koje će da učestvuju u prvoj grupi ćemo da izločimo sada. Prva grupa je A grupa. Prva škola u A grupi je muzička škola. Druga škola će biti Politehnička škola. Treća škola je Tehnička škola Ivan Zarić. Sada ćemo da izvučemo B grupu. Prva škola je Ekonomska škola Bosa Milićević. Druga škola B grupe je Srednja medicinska škola. Sada izvučemo C grupu. Prva škola je Gimnazija Svetozar Matković. A druga škola C grupe je Hemijsko-tehnološka škola. Dobar dan, dragi učenici, dragi profesori. Veliko mi zadovoljstvo da vas pozdravim u prostorima Fondacije Milan Kiš u ovogodišnjem Kiš Kviz 2 koji je Fondacija Zavoda za kulturu i stvaralaštvo Milan Kiš organizuje po drugi put. Želim vam svima sreću u kvizu i da pokažete znanje koje sigurno imate i hvala vam što ste i ove godine uzeli učešća u organizaciji Kiš Kviza koji organizuje Fondacija Milan Kiš. Želim vam sreću i pokažite znanje. Hvala vam. Sada prelazimo na prvi deo kviza, koji će učenici odgovarati na pitanja sa ekrana, ali pre nego što počnemo, molila bih učenike da ustane, da se predstave i da nam kažu nešto o sebi. Dobar dan, ja sam Vojin Kovačević i idem u 4. TMS razredu u Tehničkoj školi Ivan Zarić. Dobar dan, ja sam Marijanka, učenica sam Tehničke škole Ivan Zarić i idem u 4. razred Tehničkog drumskog saobraćaja. Zvajem se Anđela Kostić, idem u Politehničku školu i likovni sam tehničar. Jelena Kostić, grupa do 4.9, Politehnička škola. Dobar dan, ja sam Slavor Ivanović, dolazim iz Muzičke škole i pohađam 4. razred. Pozdrav, ja sam Matej Veljković, idem u muzičku školu. Hvala vam. Možemo da pređemo na pitanja. Želim vam sreću. Dakle, prvo pitanje. Ko je rekao Veni, vidi, vici? Tačan odgovor je Julije Cezar. Možemo dalje. Prva na lestvici je Tehnička škola Ivan Zarić. Drugo pitanje. Veština koja omogućava da se povezivanjem slika ili reči informacija lakše zapamti naziva se? Tačan odgovor je mnemotehnika. Možemo dalje. Na prvom mjestu i dalje Tehnička škola Ivan Zarić. Možemo sljedeće pitanje. Treće pitanje. U kom delu grada Beograda se nalazi hram Svetog Save? Hram Svetog Save se nalazi na Vračaru. Možemo dalje. Na prvom mjestu i dalje Tehnička škola Ivan Zarić. Možemo na sljedeće pitanje. Četvrto pitanje. U kojoj državi su se održale Olimpijske igre 2016. godine? Tačan odgovor na četvrto pitanje je u Brazilu. Možemo dalje. Prva na listi je Tehnička škola Ivan Zarić. Onda peto pitanje. Ko je pronašao prvi telefon? Tačan odgovor je Aleksandar Bell. Možemo dalje. Prvo mjesto je Tehnička škola Ivan Zarić. Možemo na šesto pitanje. Koji je naučni termin za kratkovidost?
Tačan odgovor je miopija. Možemo dalje. Prema na listi tehnička škola Ivan Carić. 7. pitanje. Koja je hemijska oznaka za zlato? Hemijska oznaka za zlato je AU. Možemo dalje. Prva na listi je tehnička škola Ivan Carić. 8. pitanje. Koji grad je ranije nosio naziv Srpska Atina? Tačan odgovor je Novi Sad. Prva na listi tehnička škola Ivan Carić. 9. pitanje. Koliko ima nacionalnih parkova u Srbiji? Tačan odgovor je 5. Prva na listi tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 10. pitanje. Avogardov broj se spominje u? Tačan odgovor je u hemiji. Možemo dalje. Prva na listi tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 11. pitanje. Koje je četvrto slovo grčkog alfabeta? Tačan odgovor je delta. Prva na listi tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 12. pitanje. Koji je simbol medicine? Tačan odgovor je zmija. I prva na listi je i dalje tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 13. pitanje. Kada je počeo Drugi svjetski rat? Drugi svjetski rat je počeo 1939. godine. Možemo dalje. Prva na listi tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 14. pitanje. Koje godine je Kristofer Kolumbo otkrio Ameriku? Tačan odgovor je 1492. godine. Prva na listi je tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 15. pitanje. Sterijino pozorje održava se svake godine u? Tačan odgovor je u Novom Sadu. Prva na listi je tehnička škola Ivan Carić. Šesnaesto pitanje. Koji je najviši vrh na svijetu? Najviši vrh na svijetu je Mont Everest. I prvo na listi je tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 17. pitanje. Kako se zove grad u kome se odvija radnja romana Romeo i Julija? Tačan odgovor je Verona. Prvo na listi je tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 18. pitanje. Koji grad je poznat kao grad svjetlosti? Tačan odgovor je Pariz. I prvo na listi je tehnička škola Ivan Carić. Možemo na 19. pitanje. Gde se nalazi Louvre? Tačan odgovor je Pariz. I prvo na listi je tehnička škola Ivan Carić. I poslednje pitanje. Koliko godina sadrži milenijum? Tačan odgovor je 1000 godina. Treće mesto osvojila je muzička škola, drugo mesto politehnička i prvo mesto je osvojila
Tehnička škola Ivan Sarić. Čestitam. Možemo da krenemo sa grupom B. Ovde imamo medicinsku i ekonomsku školu. Zamolit ću prvo da se učenici predstave. Moje ime je Milica Božarda i dolazim iz ekonomske srednje škole. Ja sam Ina Cvjetić i također dolazim iz ekonomske. Ja sam Bjelica Havana i dolazim iz srednje medicinske škole. Ja sam Monika Buljak i također sam iz srednje. Drago mi je. Sada možemo da pređemo na pitanja. Dobit ćete 20 pitanja. Dajete odgovor što najkraćem roku i ako ste se prijavili možemo da krenemo. Srećno. Koliko mjeseci u godini ima 31 dan? Tačan odgovor je 7. Drugo pitanje, koja boja se nalazi u sredini zastave Srbije? Tačan odgovor, plava. Vodi medicinska škola. Treće pitanje, gde je smeštena radnja romana na Drini Ćuprija? Višegrad. Četvrto pitanje, šta je Cole Potter? Tačan odgovor je ulični prodavac novine. Peto pitanje, koliko različitih vremenskih zona ima na Zemlji? Tačan odgovor je 24. U vodstvu je ekonomska škola. Koja je najveća planeta u sunčevom sistemu? Tačan odgovor, Jupiter. Sedmo pitanje je sledeće. Dan državnosti u Srbiji se obeležava 15. februara. Osmo pitanje, narodna igra čardaš je poreklom iz... Tačan odgovor, Mađarske. Vodstvo, medicinska škola. Čiji lik se nalazi na novčanici od 1000 dinara? Tačan odgovor, Đorđe Vajfred. Deseto pitanje, šta je koagulacija? Tačan odgovor, zgrušavanje. Vodstvo i dalje medicinska škola. Prema narodnim pričama, onaj ko zna nemošti jezik, tačan odgovor, razume govor životinja. Možemo sledeće 12. pitanje.
Ko je bio prvi čovek na mesecu? Tačan odgovor je Neil Armstrong. Trinaesto pitanje, koji je najveći organ ljudskog tela? Da, tačan odgovor je koža. I dalje vodstvo, medicinska škola. 14. pitanje, Samsonova snaga bila je u njegovoj... Tačan odgovor, kosi. 15. pitanje, kad je započeo prvi srpski ustanak? Tačan odgovor je 1804. godine. Kojim bolestima se bavi kardiologija? Tačan odgovor je bolesti srca. Sledeće 17. pitanje. Osoba koja je perfidna je... Tačan odgovor, podmukla. U vodstvu ekonomska škola. 18. pitanje, koliko prstenova ima logo olimpijskih igara? Tačan odgovor, 5. Idemo na 19. pitanje, koji je najhladniji okean na svetu? Tačan odgovor, Severni ledeni okean. Idemo na poslednje 20. pitanje. Koji je glavni grad Švedske? Tačan odgovor je Stokholm. Na drugom mestu je medicinska škola, a prvo mesto ekonomska. Čestitam! Sada prelazimo na C grupu, koja će također odgovarati na pitanje. Zamolila bih da ustanu i da se predstave. Dobar dan svima, ja sam Marija Pesilić iz Gimnazije Četvr Marković. Dobar dan, ja sam Milica Gajić iz Gimnazije Četvr Marković. Dobar dan, ja sam Jana Blagović iz Sjeničke tehnološke škole. Dobar dan, ja sam Aleksandar Gajić iz Sjeničke tehnološke škole. Možemo da pređemo na pitanje. Prvo pitanje. Grad Smederevo ranije je nosio naziv Tačan odgovor je Semendrija. Možemo dalje. Na prvom mestu je gimnazija. Možemo na drugo pitanje. Za koji padež se postavlja pitanje od koga, od čega? Tačan odgovor je genitiv. Možemo dalje. Treće pitanje. Koji je treći Newtonov zakon?
Tačan odgovor je zakon akcije i reakcije. Četvrto pitanje. Koja reka protiče kroz Skoplje? Tačan odgovor je reka Vardar. I gimnazija je i dalje u vodstvu. Peto pitanje. Koliko litara krvi približno sadrži telo odraslog čoveka? Tačan odgovor je 5 do 6 litara. Šesto pitanje. Ko je naslikao Mona Lizu? Tačan odgovor je Leonardo da Vinci. I gimnazija i dalje vodi. Sedmo pitanje. U kojoj zemlji je izmišljen kompas? Tačan odgovor je Kina. Osmo pitanje. Koja je đuvergija na venčanju? Tačan odgovor je mladoženja. Deveto pitanje. Šta je biljkama potrebno za proces fotosinteze? Tačan odgovor, sunčeva svetlost, voda i kiseonik. I gimnazija i dalje vodi. Deseto pitanje. Ko je napisao roman Derviš i smrt? Tačan odgovor je Meša Selimović. I 11. pitanje. Koje je jedino voće na svetu koje ima s polja semenke? Tačan odgovor je jagoda. Gimnazija je dalje na prvom mjestu. Sljedeće pitanje. Ptica Feniks je simbol. Tačan odgovor besmrtnosti. Trinaesto pitanje. Koji grad ima najviše mostova na svijetu? Tačan odgovor je Hamburg. Četrnaesto pitanje. Šta je filantrop? Tačan odgovor je čovekoljubac. Gimnazija i dalje vodi. 15. pitanje. Koji prirodni fenomen se meri Richterovom skalom? Tačan odgovor, zemljotresi. Šesnaesto pitanje. U kojoj bajci se spominje Vreteno? Tačan odgovor, uspavana lepotica. Gimnazija je i dalje na prvom mjestu. Sljedeće pitanje. Davis Cup je međunarodno takmičenje u... Tačan odgovor je u tenisu. Sljedeće pitanje. Gde se nalazi fontana Želja? Fontana di Trevi. Tačan odgovor je u Rimu.
Gimnazija je na prvom mjestu. Sljedeće pitanje. Na kojoj temperaturi smrzava voda? Tačan odgovor je na 0 stepeni. I sada posljednje 20. pitanje. Kako se naziva muzička oznaka za umjereni tempo? Tačan odgovor je moderato. Na drugom mjestu je hemijska škola, a na prvom gimnazija. Čestitam. Prelazimo na polufinale. Drugi krug pitanja i nakon toga slede asocijacije. Imamo gimnaziju, ekonomsku i tehničku školu u polufinalu. Da li ste se prijavili da krenemo sa pitanjima? Može. Krećemo. Prvo pitanje. U romanu Soba Miloša Crnjanskog opisan je deo istorijske porodice. Tačno pitanje je Isaković. Drugo pitanje je ko je osnivač prvog bioskopa u Subotici? Tačan odgovor, Aleksandar Livka. U vodstvu je ekonomska škola. Jedina ulica u Subotici nosi naziv Braće Radić. Kako se zovu braća? Tačan odgovor je Jovan i Dušan. Prelazimo dalje. Četvrto pitanje. Koja zemlja se prostire na 2 kontinenta? Tačan odgovor je Turska. Prelazimo na 5. pitanje. U kojoj državi se nalazi najviše vulkana na svetu? Tačan odgovor je Indonezija. U vodstvu škola Ivan Sarić. Po kojem sportu je poznat Nikola Jokić? Tačan odgovor košarka. Sedmo pitanje. Kad glumac na sceni zaboravi tekst, pomoć očekuje od? Tačan odgovor, suflera. Osmo pitanje. Koje godine je osnovan fudbalski klub Spartak? Tačan odgovor je 1945. godine. Deveto pitanje. Od čega se pravi pivo? Tačan odgovor, hmelj. Deseto pitanje. Za koga je izgrađen Tadž Mahal? Odgovor je za voljenu ženu. Vodstvo, ekonomska škola. Koja je najduža planina na svetu? Tačan odgovor, Andi.
Vodstvo, gimnazija. Sljedeće pitanje, čime se bavi nutricionista? Izučavanjem principa i pravila ishrane. Prelazimo na 13. pitanje. Mešanjem crvene i plave boje dobija se... Tačan odgovor je ljubičasto. Sljedeće pitanje, koje je najveće jezero u Srbiji? Tačan odgovor je Đerdapsko. I 15. pitanje, koje je osnovao Microsoft? Tačan odgovor je Bill Gates. Treće mesto je ekonomska škola. Drugo je škola Ivan Carić. I prvo mesto gimnazija. Čestitam! I sada je vreme za finalni deo kviza koji učestvuju ekonomska škola i gimnazija. Finale će se sastojati iz 3 dela. Prvi deo su pitanja, drugi deo asocijacije i treći deo inserti iz filmova. Tako da možemo da pređemo na prvi deo, na pitanja. Prvo pitanje. U kojem mestu je rođen Nikola Tesla? Tačan odgovor, Smiljan. U vodstvu je ekonomska srednja škola. Sljedeće pitanje. Kako se zove prvi animirani film u kojem se pojavljuje Mickey Mouse? Tačan odgovor je Ludi avion. Sljedeće pitanje. Koja životinja je simbol Australije? Tačan odgovor je kengur. Četvrto pitanje. Koja zemlja je najmnogoljudnija na svijetu? Tačan odgovor je Kina. Prigovor. Indijska populacija je premašila kinesku nedavno, tako da je trenutno Indija najmnogoljudnija zemlja. Pa jesam zvanično. I već mislim godinu dana da je, prvi godinu dana prilike. Ekonomska škola je dalje vodstvo. Sljedeće pitanje. Koja je najpopularnija društvena mreža 2024. godine? Tačan odgovor je TikTok. Šesto pitanje. Koji je najviši vodopad na svijetu? Tačan odgovor je Anđelski vodopad. Vodi ekonomska škola. Sedmo pitanje. Koliko je izvedeno Beethovenih opera? Tačan odgovor je 5. Osmo pitanje. Koje godine je sagrađena sinagoga u Subotici? Tačan odgovor je 1902. godine. Na prvom mestu je ekonomska škola. I prelazimo na posljednje, 10. pitanje. Jovan Jovanović Zmaj po struci je bio? Tačan odgovor je lekar.
Izvinjam se, sljedeće pitanje. Gde se nalazi najmanja kost u ljudskom telu? Tačan odgovor je ulna. I drugo mesto je osvojila gimnazija. A prvo mesto ekonomska škola. Čestitam. Prelazimo na drugu etapu finala, a to su asocijacije. Poznat vam je princip igre, ja ću da vam podelim sada ove pojmove i podaći. Imate 60 sekundi. Spremni? Da. 3, 4, sad. Zdravka Čolića. Na tribinama. Kad peva neko, kad izvodi. Događaj taj. Koncert. Srećan. Čovjek. Zabava, srećan. Dan kada si došla na svet. Rođenje. Taj dan kad slaviš. Rođendan. Ono što mi treba da budemo. Ovde na kvizu. Prvi. Drugi izraz za to. Pobednici. Iznina. Pobednik. Plaćaš s time. Kreditna kartica. Daješ papirni. Plaćaš papirom. Kako se to zove kad plaćaš papirom? Aman, u prodavnici šta daješ na kasi? Papir, novac. Sečeš. Isto. Vreme isteklo. Da si dobar. Ekonomska škola, da li ste spremni? Jesmo. 3, 4, sad. Stol, sediš na tome. Stolica. Ti imaš 18 godina. Noć. Da. Odakle polazi avion? Aerodrom. Imaš, u čemu stoje patike kad ih kupiš? Učetnik, šta je to? Kartonska? Kutija. To. Svetli. Svetla lampa. Svjetlo, eto. Konj ima na šta je? Nozi, na kopitu. Na kopitu. Potkrica. To. Imaš u telu, recimo put na kosu. To. Braće Radić, polica to. Džemper se odhekla od materijala. Vuna. To. Piješ ujutru. Crna. Kafa. Nosiš na sebi ili tvojim šakom? Stop. Vreme isteklo. Sad smo odradili i ovu drugu etapu. Treba da izračunamo bodove i prelazimo na sledeću etapu, a to su inicijativske mišljenje. I započinjemo završni deo finalne runde, gde će na ekranu biti prikazana 4 inserta iz filmova. So cosa aveva la Priem. 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 Dakle, pitanje iz kog filma je ovaj insert? Maratonci trče počasni klub. Nije. Da li druga što razum? Ne znam. Davitelj protiv davitelja. Odgovor je balkanski. Koji? Odgovor je balkanski špijun. Možemo da pređemo na drugu. Meni jednu malinu, sok od maline imate? Kako da ne, imamo. Sok od maline je. Ne pijem alkohol zbog grla. I kako se osjećaš kad popiješ sok od maline? Dobro. Nemaš napad da si mrz. I pitanje iz kog filma je ovaj insert?
Da li neko zna? Ne znam za to. Onda idemo na sljedeći. Odgovor je profil profesionalaca. Laki je malo nervozan. Pantelija je umro, pa ga je to potreslo. Iz kog filma je ovaj insert? Da li neko zna? Odgovor je Maratonci prečapački dug. Big bangs and 6 elemental crystals hurtling across the virgin universe. These infinity stones each control an essential aspect of existence. Space, reality, power, soul, mind, and time. Da li neko zna iz kog je ovaj film? Marvelov ili Thanosov film. Infinity War. Ne. Infinity Stones je glavni film. Pala voda. Pa mi smo rekli Infinity War. Nije baš tačno. Nije, nema. Sabrali smo rezultate, možemo da proglasimo ovogodišnjeg pobednika. Sa 21.702 bodova vodi ekonomska škola i ona je svojom prvom mestu. Čestitke! Drugo mesto je osvojila gimnazija sa 11.810 bodova. Za mesto 5., 6. i 7. Ja ću da vam čitam pitanja, vi dajete odgovore. Krećemo sa medicinskom školom, vi ćete biti prva škola koja daje odgovor. Krećemo sa prvom pitanjem. U kojoj zemlji su izmišljene špagete? Dobro. Kako je džins dobio ime? Dobro. U kom mestu? Po kom gradu? Netačno. Dobro, možemo na sljedeće. Koji dan se dodaje prestupnoj godini? Tako je. Šta su Etna, Vezuv i Stromboli? Tako je. Mrtvo more je poznato po svojoj slanoj vodi, tačno ili netačno? Dobro. Trudnoća kod slonova traje 2 godine. Tačno ili netačno? Tako je. Šta je ravnodnevnica? Tako je. U kojoj zemlji se nalazi veliki koralni greben? Bravo. Američka zastava ima 35 zvezdica. Tačno ili netačno? Dobro. I planeta Mars je dobila ime po kom rimskom bogu? Ne znate odgovor? Dobro. Tačan odgovor je po bogu rata. Dobro. Sada možemo da pređemo na muzičku školu. Da li ste spremni? Krećemo. Prvo pitanje. 1,70% kiseonika na zemlji dolazi iz okeana. Tačno ili netačno? Netačan odgovor. Odgovor je tačan. Sa koliko država se graniči Srbija? Netačno. Sa 8. Koji je glavni grad Slovačke?
Tačno. Koji sport se smatra nacionalnim na Novom Zelandu? Ne, netačno. Ragbi. Najmanja ptica na svetu je kolibri. Tačno ili netačno? Odlično. Ostrvska država Island se nalazi u Indijskom okeanu. Tačno ili netačno? Dobro. Po čemu je posebna Mona Lisa? Preciznije? Tačan odgovor je njen osmeh nestane za nekoliko sekundi. Dobro. Šta je tebi brat tvog oca? Bravo. Sljedeće pitanje je 9. pitanje. Koji je glavni grad Turske? Bravo. Poslednje i 10. pitanje. Šta je palindrom? Poslednje i 10. pitanje je šta je palindrom? Ne? Ne znate odgovor? Reč koja se isto čita u oba smjera. Sabiramo bodove. Muzička škola ima 6000 bodova, dok medicinska škola ima 8000 bodova. Vodstvo vodi medicinska škola. Čestitam. I nastavljamo sa pitanjima. Prvo ću postaviti prvi 10 pitanja Politehničkoj školi. Spremni? Prvo pitanje. Koja ptica ima isto ime kao jedno voće? Netačan odgovor. Sljedeće pitanje. Od koliko kockica se sastoji Rubikova kocka? Kockica se sastoji Rubikova kocka. Netačno. Tačan odgovor je 26. Sljedeće pitanje. Kako se zove sova Harry Pottera? Dobro. Tačan odgovor je Hedvig. Sljedeće pitanje. Koji problem ima osoba sa daltonizmom? Koji problem ima osoba sa daltonizmom? Tačan odgovor. Sljedeće pitanje. Koje godine se odigrala bitka na Kosovu? 1398. Netačno. Tačan odgovor je 1389. 6. pitanje. Malog princa je napisao Antoine de Saint-Exupéry. Tačno ili netačno? Malog princa je napisao Antoine de Saint-Exupéry. Tačno. Sljedeće pitanje. U periodnom sistemu elemenata, element sa atomskim brojem 17 je? Netačno. Tačan odgovor je hlor. Sljedeće pitanje, 8. Koje godine je osnovan Facebook? Netačno. Tačan odgovor je 2004. 9. pitanje. Koju zemlju nazivamo zemljom izlazećeg sunca? Tačno. I 10. posljednje pitanje. Slepi miš je jedini sisar koji leti. Tačno ili netačno? Da. Tačno. U redu. Prelazimo na hemijsku školu. Spremni? Da. Prvo pitanje. Koji je najveći kopneni sisar? Precizniji? U redu. Drugo pitanje. Letnje olimpijske igre 2028. godine održat će se u kom gradu? Tačno. Sljedeće, treće pitanje. Koje godine je izašao rusko-srpski film Balkanska međa?
Netačno, tačan odgovor je 2018. Sledeće. Koliko iznosi zbir svih brojeva na ruletu? Zbir svih brojeva na ruletu. Znači, koliko iznosi zbir svih brojeva na ruletu? Da. Znam da ima 36 brojeva. Ali zbir svih. U redu, onda tačan odgovor je 666. Sledeće pitanje. Koliko boja ima duga? Netačno, tačan odgovor je 7. Jel izgledamo kao da znamo? Sledeće, 6. pitanje. Na kom festivalu se dodeljuje Zlatna palma? Na Kanskom festivalu. Onda 7. pitanje. Koji nadimak je imao car Jovan Nenad? Tačan odgovor je crni. 8. pitanje. Koliko zvezdica ima na zastavi Evropske unije? Netačno, tačan odgovor je 12. Sledeće pitanje. Da li je Lav Nikolajević Tolstoj napisao roman Braća Karamazovi? Da ili ne? Tačan odgovor. Mislim, dobro ste rekli. Onda 10. pitanje i poslednje. Koja je bila prva srpska dinastija? Nemanja. Tačno. Sada ćemo da saberemo bodove. Pošto su obe škole ostvarile jednak broj bodova, postavit ću svakoj školi po 5 dodatnih pitanja da bi se otkrio pobednik. U redu, počet ću od politehničke. Prvo pitanje. 70% kiseonika na zemlji dolazi iz okeana. Tačno ili netačno? Odgovor je tačno, tako da netačno. Onda, sa koliko država se graniči Srbija? Tačno. Sledeće pitanje. Koji je glavni grad Slovačke? Tačno. Četvrto pitanje. Koji sport se smatra nacionalnim na Novom Zelandu? Netačno, tačan odgovor je ragbi. I peto poslednje pitanje. Najmanja ptica na svetu je kolibri. Tačno ili netačno? Tačno. Lepo. Prelazimo na hemijsku školu. Prvo pitanje za vas. Ostrvska država Island se nalazi u Indijskom okeanu. Tačno ili netačno? Tačno. Onda, sledeće pitanje. Po čemu je posebna Mona Lisa? Po čemu je posebna? Da. Iz bilo kog ugla izgleda godina. Netačno. Ona je posebna po njenom osmehu koji nestane za nekoliko sekundi. Sledeće pitanje. Šta je tebi brat tvog oca? Tačno. I sledeće pitanje. Šta je česnica? Česnica se lomi za
A šta je to konkretno? Dobro. Tačno. I posljednje pitanje. Šta je palindrom? Palindrom. U redu. To je reč koja se čita isto u oba smjera. Ovo su sabrati bodovi. S obzirom da su nam bodovi ove dve škole izjednačeni, odigrat ćemo jednu igru asocijacije. Imate 60 sekundi da pogodite pojmove koje su ispred vas. Kada kažemo sad, krećete. Strane. 3, 4, sad. Ajde, počne. Kad ti treba nešto da pokažeš da si u pravu, šta je to? Treba ti, ne znam, imaš papir kao uverenje da si nešto uradio. Šta je to? Dokaz. Da. Ima ono što svira gitaru, pa šta treba reći? Ali samo ujedno. Bubanj. A šta je najviše? Koža. Da. Tomas. Lokomotiva. Ali šta je to? Voz. A šta možeš da razbiješ? Staklo, prozor. Kad pada kiša, šta ti je potrebno? Kišobran. Ovo vama se možete preneti na iskorištene druge školi. Da. 3, 4, sad. Sinonim za posao. Ne. Čime se? Struka. Nastavi. Kad te nešto interesuje. Bože. Interesuje te ili te? Zanimanje. Okej. Mesto da ideš da uzmeš knjige. Biblioteka. Imaš abecedu, imaš? Azbuku. Cezarska. Salama. Učenik. Ja. Mesto gdje to automobili. Kolovoz. Generalni naziv. Biciklista, automobil. Učestvuješ u? Saobraćaj. Isto. Vreme isteklo. 6. S obzirom da su nam u igra asocijacije također izjednačeni bodovi, prelazimo na treće etapu, a to su inseti iz filmova. Možemo da krenemo? So cosa ve Orla Priem. 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 Prvi. Maratonci trče počasni klub. Ne. Balkanska špijuna. Tačno. Ja sam ti rekao balkanski špijun. Možemo dalje. Prosti samo, trenutak. Meni jednu malinu, sok od maline imate? Kako da ne, imamo. Sok od maline je. Ne pijem alkohol zbog grla. I kako se osjećaš kad popiješ sok od maline? Dobro. Ne imaš napad epilepsije. Tanja zna iskupio bojovnice. Da? Ne znam.
A koji film? Tačan odgovor profesionalaca. Laki je malo nervozan. Pantelija je umro, pa ga je to potreslo. Da li neko zna iz kog filma je Jovanjica? Trenutak samo. Sletit ćemo se. A može da se pusti opet? Može, da, Pustimo još jedno. Laki je malo nervozan. Pantelija je umro, pa ga je to potreslo. Da li neko zna? Znam, samo trenutak. Mislim, mogu da pogodim, mogu da nagađam. Čuo sam Laki, jedini lik koji znam koji se zove Laki je čekajući Godova. Čekajući Godova. Tačan odgovor je Maratović počasni film. A sad! Sada smo završili izgled iz filmova i objavit ćemo pobednika, a to je Politehnička škola. Želim da se zahvalim svim učenicima koji su učestvovali u Kiš kvizu Fondacije Danilo Kiš, koji je organizovan po drugi put. I sada želim da pozovem pobednike ovogodišnjeg kviza, učenike Ekonomske srednje škole Bosija Milićević, da dođe na podijum, da im uručimo diplomu i nagrade kao pobednika. Drugo mesto u ovogodišnjem kvizu osvojila je srednja škola gimnazije Svetozar Marković, 4. svaka čast, izvolite. A treće mjesto ovogodišnjeg kviza osvojila je Tehnička škola Ivan Sarić. A sada ćemo dodijeliti zahvalnice ostalim školama koje su također uzele učešća. Četvrto mjesto osvojila je Politehnička škola. Peto mjesto osvojila je Srednja medicinska škola. Šesto mjesto osvojila je Hemijsko-tehnološka škola. I sedmo mjesto osvojila je Srednja škola. Zovem se Vojin Kovačević, dolazim iz Tehničke škole Ivan Sarić, idem u 4. razred za tehničara mehatronike i ovogodišnje učešće na Kiš kvizu je bilo zanimljivo, pokazali smo šta znamo, a i naučio sam nešto prvenstveno o znamenitostima i lokalnoj kulturi i istoriji našeg grada. Dobar dan, ja sam Relja Kresović, naš tim iz gimnazije Svetozar Marković, naš tim je osvojio drugo mesto. Iznenadio sam se nekim odgovorima jer nisam mislio da je možda to taj odgovor, tako da onako naučio sam nešto novo i stakao sam neke podatke za koje nisam očekivao da su takvi kakvi jesu i bilo je veoma uzbudljivo i puno uzbudljivih momenata i bilo je jedno veoma lepo iskustvo, tako da po mogućnosti možda dođem sljedeće godine. Moje ime je Milica Mažebrada, dolazim iz Srednje ekonomske škole i ujedno sam i pobednica zajedno sa drugaricom ovogodišnjeg kviza. Bilo nam je lepo, naučili smo neke nove stvari, upoznali smo se sa drugim ljudima i preporučila bih stvarno svima koji budu imali priliku da dođu i da se takmiče u ovom kvizu.